Kimni kütesin minimi şatırımda kimni tün. Yarım yurtta bulsam kendiz. Tünlerin min gel bütün. İki gözüm yana minim. Eyttirsin de yabalak. Zalim günün cansız nuru. Başlı mini yaralak. Tünlegine bütün şulmin. Kişi alsam tüksü gününü. Tünöngem bolup sizine. Cellemedik sütünü. Ulu tünge vargan şakta, sinde yeşil sağıyın, sinden başka indiyene kim getinin sıyınayım, sinden başka indiyene kim getinin tağınayım, sinden başka yaptıdınım, kim varayım tağınayım. Kara dolkun tulumanını başlasın taratıp, sade sirli kıyaş, anlat, kuşlarından, damaku, hatırlatıp gününde bir dünyada varlığından yaktı ut yaratıverenip, titrenip karnında, zalim günler mahşerinde odaşıp yürgen canım sindegine tavavuzun, sindegine mayağım, tünüm gadis tünüm, sin minim birden birim, kalbim minim sana doğru, yaşlı yaktı tünüm, kalemimde doğru ola. Aldarlanmış yağına, karnından ovurttırıp, oltan yaralar. 6-7 yaşlı şağımda birden bir mertebe görüp kaldım. Çünkü bizim Dusay Tulbay avullarının salam toyu birge bulaydı. Benim eniyim, şu ezire buraya çıkan bir babayını öğretmene oğlum yazışı sunduğu bulaydı. Şol sesli Şeyh İmanlığa küsetti. Hem min yazışının sesi ok bularga değişti, bir dizgine sesine vartıp koylanaydı. Allah'a şükür Marat abayımızı Xuday yumur hissinden mahrum etmedi.
Bunda yazışılar indi. Marat bir bitirmez etkeş. Bugün men ajar bire. Awal turda jırlaşı kişi yapıdındı. Azat abi diktoga göre karabarak jırlarından indi. Ne yolda bitirip olmaydı. Üzüme de hoş gidin. Ola tarafı. Ben sevdiğim mızıkısı Marat Zakir. Sizleri oğlum Musayip. Oyunda Rafael Safi. Kim gelemez istedim tuğan yiğit günler oylar gönülde her kim ulamanda yiğit o paraylar şoya sunar Yollar barışına dostay Alparayalar şoya sular Alpayta yollar barışına dostay Çıkıp düşer buldu. Olmaya bir zor yığıntı yasadı. Binanın devamçısı deyip. Elbette bu 20. asırda Tatar poezisine, Tatar şehirletine dertmeninin yığıntısı bir zor buldu. Temanın devamçısı bu vakitle de şaptı. Bundan elbette dertmen bulduğuna tügüle uzatmış zamanın ulu bayı altıncısı Zafer Emir bulduğunun da rolü vardır. Devamçı boz ile gitmişinin. Lakin mene Marat Zakir yüzü bilmiyor o. Anın en tuğruluklu devamçısı, en layıklı devamçısı min Dertmen'nin, Marat Zakir diye öyle. Dertmen'nin mene uçuğa seyirlikine bir kitabı var. Hem mene nice diske yıllar o anın icatlarında yazarlar, tonlar. Dertmen'nin şu kanunlukuna kitabı turunda büyük meseleler yazılan. Hem Marat Zakir'in şiirleri turunda da hem de şöyle uçtu birine kadar kitabı çıkanıydı. Hem o şöyle Tatar poezisine bir zor yığıntı yaşadı. Onları Gülmen Dertmen'in turunda biz içeriklerine büyük okulan kişiler bildiğinler. Bunlar Zarif Eşeği'nin mesela o şöyle bir kıymat olan yüzü çıkargan jurnallar gelip yine şiirlerini bastı almazsız mı deyip ülkene tarafından bulan bir sire. Marat Zakir'de biz işleyen jurnallarda ama bir iş basılıp okuşunu gitmeli. Marat Zakir bilen biz aralaşıp yaşadık. O enisi yarına bir yaptaş. Enisi'nin süt yolundan, sütü böyle beşiyle, şekil tarafına olur. O Mene binanın Tuval Trak'tan Antezga düşürüşlerden birisi. Tuval Trak'tan sizi çıkmışken bilesiniz, nasıl bir tiz buradan, divan, karavat, şkaf, stel. Onlar bununla ite minimen tağın eybirler vardı. Neyse, balkonda değil. Balkon açıp vergen mi? Ondan işiret işte, neresi gidiyor yok idi bunda. O taktalar, taktaların
Şuşu zorluğundan alıp bunun kadarlığına vardı. Fark et. Belden bir neşeye girelim burada programı. Not gerek diyor işte. Not gerek diyor. Bana biz ana teki mebelin cihazların 5 minutta maşına pişirgen edik. Bana biz yartakken taşıdık. Şundan sonra vardan şu materyaldan bakşa yırtı işlerdik. Abi. Bunda da derman bilen şarşılık bilen meni her bir şiirdeki her bir metafora, her bir epitetka bitmek itibar etken şekilde derman. Marat Zakir'de şöyle şunday vakt detallerini, materyallarını bir yaratıp kullanan. Elbette anın üzerinin arşivinde dünyaya çıkan eserlerinden de kübürek yazmaları var mı bilem anı. Belki o üzerinin icatına bir talepşen dünya çağrısı kimi ezip tügüldü o beni sıraştıramayın kaçarında. Hatta Allah bir buğun kirdiler bu yıllarda. Ufadan Marat Kabir, Rüstem Sülti, Marat Zakir Özü, Remis Eymet, Ferit Gazi degen var edansı Meskev'de. O beni yazıcılar 2 yıllıklar yaza başlasının vakitinde. Deşrev altın deyip Marat Zakir altın cihtada kaman takdir diye. Eserleri çıkarmağa içeriye girildi. Gelecekte biz Elan'ın şuşu yüzü cihattan vakt mı eserler okuruz. Bugün mesela jeni sağlık. Bugünkü bayram bilen kutlayım. Marat tuğanımız. Şenaf bana etkende Marat ol uşağı tugul. Ol bizim hizmetkarımız da. Onlara şuşu bizim işi 36 yazıcımızga hizmet etüşüde. Olayına da tugul. Tataristan Yazıcılar Birliği'ne yağadan yağa arzalar getirüde. Anın ülüşü turudan tura. Ol Tatar edebiyatı boyunca konsultat. Birinci eserler yazılgan eserler anın koluna kilip kire, ol okugandan soň ol taqdim ete. Kabul etu komissiyasi anı idarəgə taqdim ete. Şulay ettirip biz yazıçlarını icatlarını tekşileriz. Marat turunda şiiri başlasak, Marat'ın en matur kişi yarata bile turgan, kişi suya turgan, kişi bilen her vakitte da bir tiz ortaklık tababilet turgan jigitimiz oldu. Şuna göre de Marat'ın kimliğine sorasan da ne bu kişi turunda sen bilen nerse bilesin mi deyip ulanın girişimine etkende bütün tamırı bilen acı bire ala. Belki ona şuşu jurnallarda Tozan utlarında mine arabıyla bezultura, anan kolasında işledi ol. Şuluk vakitte mine Leviev utura, Leviev'nin birge işlediler onun kolasında bizim miras jurnalında işledi. Umumen Marat pedagogika institutunu bitirgenden birde jurnalistikaga naklap kalemin ötken kişi hem edebiyette, şiiriyette de ol üzerine көрсетіп тұра. Marat'ını biz balımızda yaratabız. Mine kişide telefon saltırayı. Min bilem, onlarda Marat'ını kutlar için saltıratılardır diye bilin. Ama lakin anışı kaç kalarız? Marat tuğanım. Gelecekte sana zor uğuşlar dileyim. Sen Irak yerlerde, Afgan yerlerinde özün bilesin soğuş görüp kaytkan yerin. Sen ondan motoruna İslam kaytıp, bugünkü günde edebiyat gezipke toktavsız hizmet edesin. Sana min uzun ömür dileyim, selametlik dileyim. Gelecekte de şuşlay motor etip işlerge yazsın. Senin 60'ını da, 70'ini de hem bütün şuşunday motor datalarında birgelep halkın bilen, halkımız bilen, yazıcılar bilen birge başka alırga etsin. Eğinde mine şuşu biz indegil köterip çıgabız, mine bizim Rafiz Soğanımız da otura, biz indegil şuşuna köterip çıgıp, bizim yazıcılarımızın etken fikirlerin eğer de bizim tuğanlarımızga, yazıcılarımızga bir iken, alarını indeken biz kütüp alabız, çünkü bu senin kalemdaş dostlarının eytir sözleri yazılgan. Hem indi beyramına matur gına ettirip minamında
bir nindidir bir anget tabar idi ogay. Mana ansında mına olay koyan da bu tege tap gibi neke gibi kalan tugel. Bu yukarı indi. Şuna göre biz bir gibi çıkarmıyoruz özür bilesin. Kitap çıkarışının eline yapacağız yok. No, şu bayda motor itip bizden kabul etip var. Umutlak. Marat kabire de esim Marat indi dörttenişisi. Sırrı var melle bu isimden. Elle şundi bulan iken demin sırrı şahıslarının isimlisi. Yaşlıkta olu kışlıydım. O akseşlerin bileğine tügül. Kanlı bulutlarını kovaladım. Kökten bulut bulup düştü gönül. Köp kiretmeyi, boş kiretmeyi yeme. Bir kitapta jide, dertmen şeyi. Kanlı bulutlardan arındırsan, kireşer betsina gönül ceyi. Gözü altın, yazı yalkın bulup, kışı oppak bulup, saf gönüldey. Yukkadına senin oraşların, kanlı bulut, tügülmeli. Kanlı bulut, tügülmeli. Reflat Murat. Zor yazıcı, şair, prozai, jurnalist, hem pedagogның zor motor тишесінде отырамыз, рахат шегіп отырамыз. Менің біраз ғана қағылышым бар, аның биографиясына. Енді білмесеңіз айтайын, ол өзі Шайтиман Нұр яғында, Шайтиман Нұр өскен түбектен, ол Мамадыш районы, анда бір сірәге деген ішке алынады, шында. Келіп, менің биографияда біраз ғана яқынлық бар, аның биографиясына деген екенінде. Мен соны ортақлашын деп, бір-екі жылы сөз айтайын деп, мұнда сіздің қолдығызға шықтым. 80-ші жылдар, осыған ғасырдың 80-ші жылдарында институтта оқытушылар әзірлемейді деп көреді. Жүздерлеген оқытушылар айында әзірлемейді. Міне мен де сол оқытушылар әзірлеуге отношение деп көрдім 86-ші жылдар. Марат ешкіні юқағына гәүдәлі малай, ешүсмір біздің аудиторияда пайда болды. Бұл бик шатлыклы көрініш. Директе студент қызлар үшін болды. Біздің институтта анда 5 жыл бойы оқып, егіт сарайы көрмеген қызлар біздің бик көп еді. Міне қайбір аудиторияларда бірдеме егітлер жоқ. Біздің аудиторияға Марат келіп кірді, башқа егітлер таған. Қазір шушыннан соң оқу процесі бүтіндей жанарып кетті. Çünkü қызлар бірсінен бірсі ұстырып, тырышыбырақ оқи баштады. Hem кураторлар менің де көңіліме жылы кірді. Көп ішлер бұлар, бұл ескі бинада ішлер істейін бентар, жүрекесі бар, қағасы бар, суасы бар, күшересі, гүнгересі, қандай уақытларда қызларда болмайды. Әжігітлер алға шол қәтлі рәхәт, қысқасы изейлі. Мына бұл кәйіс бек ұзақ бармады. Бір вақытны аны алып кеттілер армияға, хәтта Афган соғышына барып кірді. Бізді енді от етіп қарабыз. Олар екен, есен сау қайтарым екен деп. Қайтты есен сау, Аллаға шүкір. Мына мұнда бір штрих бар тағам. Ол да болса, мен аны yazışı деп әзірлеу менің башында да жоқ еді. Мен yazıçılarına әзірлеуді білмейді бірсін еткенде. Әміне мәктеп оқытушылар, мәктепте ішлер оқытушыларына әзірлерге менде анда біраз жігер бар. Міне мен аны мәктеп оқытушысы етіп әзірлерге келемін. Әгер де ол мәктеп оқытушысы болып кетсе, онда сіздің алдыңызда бүгін басып тұрмасыйды. Қояда болса бірер район тамағында я отказанған оқытушы болып, я мәктеп директоры болып, я ранын өтері болып, шулай көбелей өткәрді. Қысқасы бүтін яқтан сәләтлік кішіне көрерді алдыңызда.
Менә аппарат икән. Менә кайтты хәзер. Мәктәпкә җибәрергә әзерлибез, аның мәктәп гамендә дә юк. Анда барам да дини, уйламыйда. Дәрес бетәр-бетмәс чыга да чаба шәһри Казанга. Һәм язучыларның аралаша иҗат белән шөгыльләнеп китте, бик каты шөгыльләнеп китте. Хәзер минем башыма керде бераз. Нәрсә әдәбият дәресләрен укытканда, әллә микән бу иҗат күбрәк әллә күбрәк салдык микән моңа дип уйлыйм. Әллә бу иҗат кыйтсаның электән булды микән? Әллә менә бу укытучыларга карата булган буласы бераз тискәре вәзгыятьне ул әллә бездән алтарак сизенде микән? Юморда ул мин аннан калышмы, ул миннән калышмы? Юмор мәсьәләсендә. Коя барып китәрде. Шуннан Яра шәһри Казанда яңа газета, аннан бик яңа журнал Идел. Бу Иделгә барып урнашты. Иделдә анда үзәк фәрмәннәр вакыты булган икән ул. Булар менә дигән егетләр, алып баралар журналда менә дигән иттереп, анда ул бер кимендә 7 ел эшләде. Аннан соң барып керде ул Казанларына Камил Кәримов лабораториясендә. Анда янында аның Вакиф Нуриевлар, Алмаз Хамзиннар, Рафик Юнус, Мансур Вәлиевлар, менә шушындый кирәктән язучы булмыйсың, ничек үсмисең. Шулай. Андан соң, o 147 бүлмә дигән данлыклы бүлмәдә утырып эшләгән. Шуннан күчте тагын бер редакциягә. Ул да булса, ул Давид Ерон лабораториясе. Бу безнең мирас журналында. Анда инде ул кимен куймады тагын 7 ел. Менә шулай итеп бу 7 санын бик ярата. Ул әйбәтсен диделәр. Һәм 7 елдан да ким эшләми, кая бар. Рифат абый сүзенең үзенең җәйтеннән әйтер, Давид белән Дерон белән бер ел эшләү итүгә тиң. Кермәне кабул итәм. Ләкин мин аны белеп кабул итмим, шуны әйтәм. Мана шунамын инде, мара әйтәм. Тагын нәрсә әйтәм? Менә аның икенче яңа 50 еллыгы башлана хәзер. Инде бу 50 еллыкта ул тагын безне шулай шатландырып яшәсен. Кимендә бер 7 роман язсын. Теге Афган дастаны шикелле. Аннан калышмаслык. Инде тагын башка уңышлар әнәгә явып торсын. 100гә җитеп, Ходай Тәгалә белән киңәшерләр ки, тагын булыр әйтәгә. Инде минем ул якка чыгып караганым әле юк ансын. Мин әйтәм. 100 теге ягын әйтәм. Әнә күп көмбәсеннән җем итеп торган йолдызлардан туклалган төн келәмәленгән. Әнә яшәгән елларын авыр таш итеп үткә чигән анар агачы шәйләнә. Яшәсендә горур сынлы үренде. Уныгы булса кирәк. Кайчандыр солдатның урам ягындагы бакчасында да шундый ук әбиле оныклы 2 алма агач үсә иде. Әмма берсен кыш салкыннары үрде. Әйе, мәрхүм әбисенең тагын бер көйләп укый торган китабы да бар иде икән. Әлеге дә баягы бурмалы хәрефләр иде анда. Баксаң ул хәрефләр иске татар язуы булган икән. Зиндан чиккән 7 ел, михнәт чиккән 7 ел. Тахир ярын килгәндә уян, Зөһрә солтаным. Хәсрәтеңдә зур булган, тумышыннан яр булган. Моңлы тахир кичкәндә уян, Зөһрә солтаным. Әбисе укыганнардан шул исендә калган. Нигә бу кешеләр бер-берләрен үтерә икән? 20 яшенә җитеп тә бу хакта уйлаганы юк иде аның.
Yıldızlarga taба салынган фикер җебен ычкындырмаска теләп, o соравына, үз соравына җавап Сыгылмаса, сыгылмый сынавына. Сына икән тузалмыйча дөньяның сынавына. Агы, күге, карасы да бер адәм баласына. Өметләнеп яши бахыр, умырып аласына. Азның азы кирәк сыман бу адәм баласына. Кала бары шул кирәкне, кала табасы гына. Әтәч сугышы бәйгесе 3 көн дәвам итте. Рәптинең әтәченә тиңәр табылмады. Озын сайраклы, гырыл сыңлы, тук чырайлы чуартыш, хәтта тирәк күрше авыллардан китерелгән көндәшләрендә кызганычсыз исез тетмәсен тетеп тәбәли бирде. Әтәч сугышы бәйгесе бу елда да һичшиксез чуартышның хуҗасы Рәптини файдасына тәмамланырга тиеш иде. Каһарманыбыз тау артындагы авылдан китерелгән ак әтәчне кара канга батырып ташлаган һәм тантаналы китерүгән яюнгә таратып өлгергән генә иде. Инеш буена БМВ машинасы туктады. Шаман иде бу. Шаман шунысы шаман. Кымлыяр авылында туып да Казанда үскән иде. Колхоз рәисенең туганнан туган энесе булыр ул. Әмма хикмәти Асуаның кем энесе булуына да яки БМВга да утырып йөрүендә дә түгел иде бүген. Шаман Казаннан әтәч алып кайткан иде. Нәрсә? Кикригә geçиндеме әллә? Менә шундый була ул әтәч. Шаман ярым түгәрәк ясап утырган егетләр арасына яу кырына әтәч төшерде. Шуннан да шәбит әтәч. Тупырдап торган тыгыз тәнле Давиде Казан әтәче. Елгыр гыяр һәм ут шикелле кызыл сары төстә иде бу әтәч. Егетләр дәррәү Рәптинигә карадылар. Үзең дә әтәчең дә сыр җибәрмәдегез мәли янәсе. Көненә 9 әтәчне та итми тәпәли алганча шуартып исә, башын кыңгыр күндәшенә текәлгән иде. Рәптини әтәчен кулдык астына кыстырды да, торып басты. Торып басты да, кире җибәрде. Икеләнә иде ул. Ни кадерле генә гайрәтле булмасын. Шүвәртүштә арган. Талчык кайны шул инде. Әмма күкәй кагыннан чыкканда ул көрәшче булып яратылган әтәч гырыр кикергән югары шигде. Рәптинең дә шуартышының да кирәге газаплы ләззәт кичереп тәкибә башлады. Егет әтәчен яу кырына очырды. Көтүдән кайткан мал туар инеш буендагы әрәмәдә уйлап йөри. Сизелмәс кенә булып, әңгер эленеп кенә сыер сайракларның ара-тирә ишетелгән муларын сап-суп бәрелгән карат тавышлары басылып киткән иде. Шуартуш беренче раундны эшләп узды. Сынатмады бәлки. Беренче раундта җиңүдә бик сирәк булган. Шуартушның көндәше гладиатор исемле. Кушаматында тапкан бит бу Шаман. Синайди. Караңгы чыгып килә иде. Кемдер борынгы Рим императорлары кирәк иде. Якат белән генә кулы китәде. Соңгы раунд башланды. Ике гайрәт яңгы yana bir-birsine ışıltıldı. Bitirilip gidip ayrıldı. Ama birisi de tepki tutmadı. İller emeğe şef gündeşleriydi bu ateşler. Şundan da, neyince, güçler eli komanda değildi. Araç duvar, kızılları, kavraylar ışatırdı. Kavraylar ışıkan sayın, yigitler arasında der, azar ve kumarlık takıda vardı. Yigitler üzerinde de yol ateşlerinde birbirine giysiydi. İlk sulayda, tepelesiler barıp gitmediler. Başka şartlarında bulmalıydı. Şuartuz, mandırne, gladiator, şuartuz, ayak bilen var, ayak bilen. Şuka kazanabilirsin, şukandı. Rəptilinin konusunu dereceye çıktıktan. Gire. Mene şuradan bitti fırsınaydı. Hizmet bunda kurba kulda, her biri mevzumine yürüyordu. Hizmet aksaladaydı. Yigitlerinin faydaşı gördüğünü, fayda gladiatorun cümle, ümitlenip ortaklaşından kalsa, etek kuzaları ise ayrılıp akça besmesine girgenler. Hem bu besmesi gördüğünün 3 günde yallıp alan bütün akçası koyulanıydı. Babaylarına o, alarının babaylarına mal için diktiğin, sır bilmesi için, bil bilmesi için yine kreşken.
Andi zamanlar tügel şu kadar. Dana da malı da kirek. Emma malı da dana da bulası bulmadan iken bu yılı. Etekler kaç yıldan yığılı dikilirler arasında ulaşa kısa usul ıgır dönesine artık vurun kaldırmaktan tebeli. İkisi de bir din yığılganlar idi. Saman can girip yaratkan ateşi bu yıngırtının devirme şaksına topladı. Demek ki kavuşkan yigitler gözü koydular. Bu kulak nerede kalmadan bitmedi. Tamam, ikinci yılı ataka dağıtmayın. Ve biri ise yarım ile ateşi vücut altına kıstırıp su boyunlarına bakça artlakına ilk yağına atladı. Hükmet diller arılar, demlek uzatıp kaldılar. Eter şapkasına nerede varsa gatri. İdenler kişi bu var. Bayım bağlandı.